Quotation by Bible was when the wicked rules, the people suffers. Nana Jantuah abe clæsh with Excellency the President John Mahama FN no breach kese abofo Ghana ha nyina. Elip quarter enya accident Omane Boamah Mutre Mohammed any other 6 people ewuye. Kumase konongo kwan so car enya accident emamu ni Penyah off. When chi kwan so accident happen wo nipa 5 ewuye say Ghana ha you na see Ghana ha no enwa ne eneyi no enya asem kun na Jantuah abedin koma ewo hono in fact o kirem se anyway adiwe na ekos no Mahama ene NDC mpanimfo aye mistake bi na eno ana se adiwe ye niwe abepiem ewo Ghana saso so na Jantuah abekirem no ate aye Penyah block media mesra say ni di mo be like video no ada ma subscribe button so na be click bell notification latest update na be kire wa adwen de ama me ewo comment section mesra so baso no ashi video for so enya bi ahwe etero enka bi nhye mu ene ba news ni mu ese accident bi happen I say Ghana Armed Forces wo mu helicopter o mu chopper enya accident ewo adanse brofu yedu eye oboase ekwan no so ho no mo enya accident para say accident no happen no Omane Boamah unfortunately na o plane mu wo wuye Mutara Mohammed almost ewuye any 6 other people omunyina off fufi antwata obina eto ananum ewo ensiedo emado ebe ne Ghana fo atwe asem no sere ene abasa ebi ede hye ehumne adan bi chezo wane MP before na atwatia NDC na kompe Mahama na akuno na Mahama ama bi eze Ghana bibia ba obi apese oblemu obi Jimmy say ye instead of say ebe nya abotre ahwehwemu ne ko hu say okay na plane kura ede ne have a happen ye a technical issue ana the same next time you better prevent no Jimmy dos wo mawe mu instead of saying you go pay asem no root akohwe what caused the problem near find a solution to that no ye de beye ana mehu ye ana we wa ha ana we wa ha na Nana Jantuah e de expose bi abebom o kire ma obeka ya we aboso accident bi esi ho no eye obogu Savior Church members enkoda 16 akọ program omoba car no bom kananana omunyina off ema adu be ya rehosem e wo Ghana last week Monday yesie wo mu ene any week pepepe enesie nkura no ene ni week enesie nkura no ema yesie wo mu wiye no so this happening as a government official bia ensi kuro ni mu government official bia ensi kuro man common with the family hey interior minister wa anko gender minister mpo anko gender minister kura anko Jena na ese oye batampa enu batampa wa anko na Nana Jantuah tiremu se eye nkura ni moja no sad na Mahama ye eye mistake ana Mahama eye edi nkura ni moja na kasa na ebi ebesesi ewo ni de etuntwai onto se ombekwa koya amamada pata nkura no nsama emo mbu atom yem no ewo no etuntwa Ghana ha ono inso na ehye ehuru no ebejai se ebehuru fayensie ye se de beya emra emu odene no sabre no na de mesie aninti David ebompaye aseminam esum kabibom mpo a minsuro efrise wa ba ene opoma ene bome ho bai amai no esi apenie omai ni esu na eya efrise obia boto obia kem obia esu achimi edin mesubi obia boto obia eka nanso ene areho ni wom nanso madwuma no nti madwuma ne se ye beye ye hu aduro ene ye beye ye hu aduro eduro ne ntwa ba ye beye we will speak the honest truth ye beka no kre na ye ntimi nkan ye beka biem every say ade ana eya ne se uhu ade na wo ka na amanyo nti ye mpese ebetie asam ne eba eya na edin sabi
enye ye ho ne taye ne sori anopa ne ye kekem ne ye dede egu asum enye ye penu no enye ye penu no anka menya anka nsu ato na me nsuma da from last week na me yare pa me da so yare manza me nka nkyerɛ me sori anopa be ye adwuma me gina ha se me tu ahwe enso me ginem na me ye adwuma just to come and serve you but me ba me nka se me yare me be ye adwuma edura me no me anam de hye me ho de me komu enso me wa ha me ye adwuma just to serve you enti se me betena ha eya na eyo mine ntia enti na de bia me srese yire ho na ye adwuma de de ahye wo nsa no yire ho na ye yire ho na ye yire ho na ye no excuse let's work enti na no lumba wuye no me ka ho asem me se me drew level a ewuo enya me nwanwa biem de misro any impact cement mi anya bibia ma onipa enya me so mfaso last week ya na me kasa asam na kire onipa nti me se mi nsuro wuo biem de misro ni se menti mi amfa de wo mi mu empie ama Dr. Mars Moro o kana asembi papa ya wo ye sofo ono nso ne yire ne ma omo kwa ko preachi omo ti play mu omo nyina krashe ewuye ba wotie papa ne last word o say you must die empty and it's so striking that's the way me tie o say die empty because the greatest talent, the greatest innovation, the greatest creativity adie ye papa enkofo enyo man ke betimi aboa online no ehyesie because ye wododo na owu ya nanka enam ne sunti kagana betimi ayeyi nanka enam ne sunti anka Ghana ye nsresrade nanka enam ne sunti anka Ghana ye kramo ne ye kranyo ye nkrasa ka ye nie ye produce anka ye Ghana anka efe anka gold no ye nie use ne ria ye nyina ye se form. We die with a lot of things. We need to die empty. Yenwu yebewu no na yenwu se ye wie ti Yesu owu no he died empty because no nim so why ye Paul kana ko panoma ko awie de osem ye bia ma ye awie metiasia metima Yesu Kristo mi wu nso a mi wu ma Yesu Kristo wawie empty died empty e wo se ye wu ne ehun se ye so abamfaso se wo so bamfaso a wa wudie na nso betiase ene me kan ba ko sem bia kirew mina na bewu edin pa ehye adakam a gise oma omutai ben me ene me ma me mabusuafo no mu edi ehye adakam a mentai mpie pa gise obi a onim saa din no ene ohia me ana obo me papa de me to me nana J.E. Jantuah Antoa ya me mfa ne krensi enti edi pa ehye adakam a de frɛ me pa no eye ko J.E. enti me kona o mo nim no mu ka se ko J.E. saa din no me na na din ye de ne to me ye de me to no sorry that din no o de maame na me kai ebra obewu no na oyare no se ye kwa Antoa ne ekobɔ mpaya me papa be ka chem se kojo onana oyare ti kono ho na ni nkodi nkomo na me na asema o ka kire me no mintimi nka bebre na me na nso oyo kirekire ni na oye very disciplined
na odomai edo asori oyi na kuma mi ye de obeye bia na de betimi aka ne se tama na one me kasa then time na mi sha na one me kasa o se me ko to adwuma ne so e bompae ma enche na me ko sana me nana e kan ye nyoma bi wo kan ba mintimi nka o se me ko na to adwuma ne so I felt say aso di bibia what transfer bibia ama me papa kra ni ma me nka asasem ne nkyere no o kagu masum o se me ko say die a enche to adwuma no so ate ire ho enti me ma me nom ni papa omuni mi no so mo bo ko je yi a de omudi to aso ye de awawu nso na ote ene na me yi sa bakosem we a kire me din e sha da kan ba ko NTMP ti so wa bem e ko je yi me nana din ye de ma me san me hu so wa transfer sa honhom na ene ye din no kreka me nsura de ye de wo so ye sumoman no sum nipa bu nipa be humble men envy obi a men kohwehwe obi diem nti ka ko je ya se de wawu enso na ote ase me na na ewu nso me te ase nti ube hu me won se Nana Jantuah onyini saa but nyoma na ewo mu ni transfer no me je me na mfie ni bi aka ho nti me mu no me obe 80 years nti na nsem di wo ho a me ka won te ase me ma me ni me papa mu wo me enim me gift onim 12 years and I'm a share adwuma din na se ye won nyoma bi wo ho a me hu ansa na esi eno ye me gift enti se me betram from na me kasa te se normal journalist bi eno ti no etore bi ankofo bi ntimase no me betram from na me kasa obi a wunnim me enni me background no ebe ye wa adwen so journalist o Nana Jantuah ne unnim nyoma etamachi unnim de ye wa akiri enti me nya adwuma e ma kwasitwum de bia me kasa asem no bebia me ye adwuma bia no me ye adwuma ma nyankrompon emre ne so na wo se me kwa mekọ time ne so a oye de na me se me kwa mekọ tia na me ye madwuma ne mo de misuro ne se yankopon bubisa me ma wo sa akwanya no ede na ade ye ntina no na me ka police fo asem me se na wo tumi no ochina na wo nsa untimi ntini mu biem me ka asasa na wo nti ase debia me catch empanyfo ni say amanyofo munhwe ye na de mo ye yen no ebedru baby to me now etimi dane nano me kenkan nyoma bi kire Sirach chapter 10 from 11 ekono e na me kan 9 to 11 hono de na me kan de na twere ne kan ose ye nso ni anwea mekan wa ha enso ni anwea ede nkoa ni ahantan ni dwei eni kokoti na me ye ohene na me ye sei ede ni epe empo ye tiase empo no ye honam epro ochina na ohene bi tiase ade bechi na ohene bi awu yare bi wo ho a doctor ntimensa na emom so nipa wu a enyoma miensa pe anwansena ya ne mimua ene dien sa anyoma no maggot worms nsonsono nwansena ne ya ne mumu enyoma miensa pe ena onipa eye ne dia enu nti na manim bro bi ade no ade ba kwa me nana papa ka che manim bro bi ade se wo na so enhame me ba bia me sheda me dan kra no etore bi kra me na bed so me wo ba bia me da because the way me so who life na different intimi sorry anopa emma manim bro bi ade untimi mfasika me dada me untimi mfasika hunehuna me untimi nyate so be bribe me I don't ba bia medri
wontimi mfa bibia de medwene ne se Nyankopɔn be do me na matimi aye nneoma a ebetimi asɛbo no. That is all that I think about. Mummy embre ye ho ase. Hwe animonyamfo a ne de esiye. Edin yebesu. Ne papa ka ho. Ewura samonsapon. Me papa prekope ofa me tese ne ba. Other people need the minimum actually, but the obey me pa de e was sa ewu yi mu eye me papa Dr. Samuel Sapon. E to be emu ye den na nneoma bi koso na enya yi a obonso wo ho anu afrew. Na na ho ye. The wo be sini me di nkomokra asesabi me mom na me ba no no. Obia oni ne be san bia no papa ne bre ho ase. Oba ha emre bi na minyambai obetwa mi akopim se meba. Ako Dr. Omane Boamah me na kasa wo radio so ba mi sia ne da. But ojo ne kasa ye the way ne ni esitie chese. Honorable Mutala uhu ne se ni so ohia but akoma pa ekuta no no. Any the way I will see drug Ghana no. Omamu wuye nyina ewa abusia. Now so sometimes and you may be baseya. Na ye di sua de, but the na no penameti and say, yem fensua de. And that is what I'm saying. I'm telling you the honest truth. Yem fensua de because this week nipa be say that's the honest truth. That's the honest truth. Ade we oh 2 days pepe ye rebefi ye besa ye de ye no ye besa ye MPP ni NDC nyoma no bibie no we besie ye so de ye nsua hwe no kura wom ne se ye wie ochina ene ni nyina ye su 3 days na ye besa akoye NDC ni MPP na no me ka kire wo krom ha se enkwada 15 na wu enkwada 15 na wu enkwada 15 na wu e wo sa kwan yi so empanyifo e mo wa hen mo nka bio obi amfi yen nanu ya wo 15 me say nentan kurofo yi enti empanyifo mo nte ye ne e ka ho asem esimu hwe yo hwe ennyoma bi si wo honhum a yen hyadante ate ekwan ye fa so sie nkwada no se yankobɔ mpaya ebeye west me say ewo ni nyanja yo won so obi asuro fato won me see enya wieye ye be bɔ mpaya ne de but enya wieye ewo ni be more accident ni be more parliament house ebi be fifiri mu enya sin wieye obi onim hunhum mani ni nim de ne mekan mentie ne te se me kasa as a journalist. I'm telling you in your maybe me see enya wieye yo empanyifo bi ebi be fifirim kakra ti say nneoma bi asi ansa na ya turn ourselves to remember say ayo soroje nyankrompon ena do oman share yensa yanti asesa me say the SCA eya but enya wieye afini ebe o more afini ebe ka die na esie wo man Ghana because ye de nneoma bi ahyehye fom nkofo ye nneoma wo fom na nsei wante se nkofo kunipa na mo wahi monte se nkofo yira monte se moja eka oman no why na eka ho asem de bia ne eka so bi ba yira ne akuno de na mpanyifo ka everybody was silent, nobody talked about it. Now can say some moja no ensu nkyere so nyankopon ana their blood that are crying moja bi su kyere nyankopon me say Ghana say ya mompaya me say entwem ebeye west afekra ne ebete ne mo ene enya wieye ni nya wieye ni nya wieye we ye ne nketua mumpo na kase ni nya maaye ebetiasi ahimfumu ebetiasi nipatitirimu ebetiasi because so far as say oman omunipa ewu ayenya ho hwe no saa na ebetiasi because empaibo a wona eka mu a mu bompa ye se mpanyifo munya bibi mfa ho a mpanyifo ne nka no yankopon e ma ye hunyo be bi kakra ansa ne hu se wo se ejina na no me say John Mahama so be expressway
eye pa ba se no Accra Kumasi onfo na ho odin hyem na NDC fo ni bi di atem na wonim de mo ka na ho ahwa ne eka na ye ka ni say because enyoma bi wo ho aye hu ne wodache ba ye ntimi nka ne ye ntimi ka say yenye Accra no yemba mu wie ye wie a expressway no ye betimi aye ye wo sika bi a yemfa ma kwa anim na me ka say accident na si 50 no ebi begusu asi Kofi Ukai. Yeah, Mekai Nana. Kofi so okay. Mekai pa. Okay. Yeah, and you were in fact not why a very passionate call to the president say Omon Kasa about Nipa Yelusu Omon life. Now why ne die? Omon say the old one no, you better fix it and son Oma thinking about new one. And I think say 2 days after, and rules minister never can say they will still go on with the Mampeni Council be a new one no. And no na omo be go on with enti nana in fact na me no wa ehu information and we were shocked so I said yeah can omonte enre ya Accra to e kono ho ha ya unko ba bia wo try just we ya nana. Find the perfect hotel for you on the booking.com app. Car nipa enra na helicopter ne de ni see na enra ma me botwe me say hu nipa ovan akohwewa ma wo mu nyina na reho e wa dwoso kwam this week e bi besesi and I'm say hey this week e bi besesi it's Accra Kumasi road ni de this week e bi besesi enyanjai and nana say wo hwe statistics na the mpenifo che ne say 7 people die every day 7 people die every day. Yeah. And only ye de yakan. Na de intimi nkan ye no eni ho. Yeah. Enti ye kan kwanhia ho asem a. Hwinsi. Ano eden. Enti na me kan na me say Parliament House. Omo de order 92. So be kaya. Yeah. Order 93. Order 94. Last week ya na me kasa asem. Say ade hia ye nye. But you see Omane no and the revelation back Omane no amanyofo atimi ayere ho ama na ye NDC ne MPP enti asem bia ye national issue no ye mfa ho wodi ane sesa wo kwaka asem no na wonya ba mu na ye ne NDC ne MPP a NDC be gina fa na MPP agina fa enti bibia ensi enra ye nyina nim senka president ote sa plane ka de be chi no ke be ka se yewura John Mahama president so wahye nana chese enra na chese utie intel free presidency ho ba na nke so ka ho but esi bibi bebo mu kakra and of course see anopa no sorry no say ne ho nhye da nye ni yi papa ntinka omane mu ni kan ni ade na omo enko ye na akwanya no eba mu a ono so be follow up na wa fafe maba na nana etika president of the republic will be part nana ewu bi e yade but we ewu mienu enkwanhia ne ejade at the same time play na ebo ho na wo be pira wo mu no kura ya another thing na ejasa to mu abia we pira kura nke yeso mu abia benya nkwa no wo se hye aka ho and so ya another thing but kire ye bibi bibi nsikwa na me see de kire no enya nwieye enim se ne meka honest truth no de kire ye no 3 days asem ene ye na 3 days just 3 days morning ebi be si biem enjai me say na se no nso me enkwada na 15 ye sie wo mo me chofa picture no to enkwada na ye sie wo mo te se emoa yamfo ma abusiafo ne se yamfo mu kura nkofie na beda hwe na omu koye nyame adwuma omu nyina saa moja no enu nti sa okotwere mu a timer Cain ekun Havel no Abel no na Cain nim so awie but onam ena nyankropon busa ne se na onua ne wei no se na ade me na mhwe ni aso ana no se sa me hu se onua moja esufre me emoja isufre no unnia moja isufre no hwe abusianfo a omuwu because of accident esum a omusuo sa moja no se entimi enya ancestor ebeye worse ye kan ya na eja ye parliament de ye politics o ye o se ye Accra Kumasi ye nya panyi bia panyi kase bia entu helicopter mpo se
omo ba be witness it they see what was Jasuna you see nipa 15 and cranny new. It's on Facebook na be share cranny 15 years, 16 years, 17, 18. They when you woman for me say 25. This is sad. And the point is that if the country is in Biatro, now what see her, and they will speak the honest truth. They say, in your mother and comfort in your master form. Comfort in your master form. Omumwe nini the air king. Muja wa form. Comfort ye nyoma because of money. Say no nom ko egalam say hu adwuma. Say de na pesa wo ye no. Comfort the your master form. Say galam say for no my imagine so metu masia. Omuso be so. Ni wo ho enye simple. Eye ba e be pie mas physical, e be pie mas technical because helicopter no an ye too. She said for the first time na you see radar no ayira ye hu. Intimate track it. Play Naira. Ghana had just 30 minutes. Play Naira. Ayira. How? Play Naira. Just like that Ghana. And yes, they say be a 1 hour, need 2 hours view. From Kumasi to Accra, 30 minutes, 40 minutes, no drew. And Wakra. Very surprising, Nana. Untia. Solomon Yansa Semba Court show no war, eh? Che, where July 31. Say nanu ya. July 31, she the metro ye war, me Facebook war. Just about 8 days. Me na watch pepe ni. Na watching July 31. The boy. King kind the metro ye. O say, bra Facebook na be hwe na king kind. Na no na obi wu ya ye kan ho asem no. O say, dear President JM, where are the voices of condolence? The transport minister's silence is deafening. No word from government or parliament. It's like these 15 lives meant nothing. We need answers and action. The people are hurting and deserve better. And people are likely to die again this week on our roads. We need a proper reset. But sincerely, Nana Jantuah. Nana Jantuah say, Medofupa President John Mahama. Nia Echi Nipare no ewe he. Ose oswafo ne hwe akwantem ponso. Ayidin ase ne yebu nua agu asomo montede ekoso no. Ose asembia mfiri aban mu emae, asembia mfiri mrahye bedefie mae. Ase nipa dunum a yahwere wo mo nkwa no. Enye hwe emae. Ose yehia mu aye. Yehia se ye bibi. Ose na nipa ne di yawo. Enipa ne hia de ye. Ose den ya sɛdeɛ no matie nipa bɛsɛ awubiem na awɔtwe ɛwɔ yakwan so. Enti yehia se ye no ma foforo sɛ bɛyɛ a ɛbɛboa. Ose Nana Jantuah ɛna ne nsa hyɛ ase. Nana wasɛm a de kɔɛ no no. Eka se nipa bɛsɛ awu. Okay, ose na awɔtwe den ya is likely se nipa bɛsɛ awubiem na awɔtwe. Yamfama anya hwe. Ampa so Nana na awɔtwe mi ko trade we na makoma nwɔtwe ni. Tie kan se na awɔtwe mu a enipa awu ni ye ka bɔ mu a Nana enya asɛm ketwa. Esi ala obi so de ato no se enre ya. Nipa enum enso awu enchi Asanko highway na Nana ayarehosem oka nipa a ewu bɔ mu a ede statistics ne kyerɛ sɛ bia nipa 7 a ɛno yɛ deɛ ɔmatimi akan. But wo deɛ ɛmfa nra deɛ kura no adwo so deɛ ɛne wɔn a enchi deɛ yɛ akɔyi kan. Nana enya asɛm ketwa ebi nso abobo yɛ bi so a esi wɔn so kɔ krahye yɛ nipa no so wɔn ahyew so wɔn ayɛ din ɛno so yɛ te na nra. Me se enya yɛ deɛ me ka no ntia me se ɔman na yɛ bɔne dodo. Ɔman na yɛ bɔne dodo. Moja wɔ fam dodo. Nipa yira yɛ ku nipa dodo. And it was no concern. Innocent lives are crying. We need to pray for forgiveness and government, president, BBA, we are minister about to air. But then I make us an yanka no krena edino. Me say, who no and your man yet.
nipa ewu moja innocent no Yesu Nyankopɔn te nti si ekema I was to the beer a fan kofa is unfortunate but to the beer say wonim say o fa wiem na ho atɔ omo munam efom no omo wuo nipa 8 yabusuafo me papa ka ho nanso no kure na ewom ne say ebusuafo a omo abusuafo yesi omo because of road accident because ekwan ne yemienu no why na eka bia mo Yera John Mahama minim se wusu de nanso enkwada 15 na omu wuye no ya ne national morning na mo ankoye national issue yensu abusuafo yante se aban edisika mom so omumfanto funadaka Omane kura kawie ya na etwa mu enre ya nipa 15 so konongo wo mu nso kenkran wo mu kɔ yetwa bre egu wo mo so yebetwa bre enye national issue but minim se we ni ntino ebia parliament be sua de helicopter yi after investigation say ba but car de eye mono kura etiminya accident yes enra na ewie mu nye but media de medi sua ni nyina ni ene de mpesa meka ewo wisdom of Solomon Wisdom of Solomon chapter 6. A person may come be bichre and penyufo. Fato sunafi en kenkai. Person may can yoma mi nupe. A few we are near B lines sunatum. Nanko for actual margin. We may catch a penny. Also, young coupon yan semono. Unim the entia we a penny. Any dear was away. Makata so o tumi ya yemfansi si obi enti wei the cast wisdom of Solomon na eka apocrypha no ho because the Bible no nye 66 chapters nko a Bible no edoso but ye will be a if you can we be so a year frame but we do obenya Roman for Bible eka ho eka Bible no Solomon nyansa sem eto so nsia o say ma men kenken na chire mutwi na mtitwi yi I say, so then you kings. Enti mo ahemfo. So then you leaders. Mo ya kendifo no. So then you presidents. Mo ya mampanimfo. So then you ministers. Mo ya soafo. So then you commanders. Mo ya commanders no. So then you regional ministers. Mo ya mantam soafo. So you then DCs. Mo ya aban akrachefo. So you then CEOs. Mo de dada aban nwuma hodo a. You rulers the world over. Wiase nyina no mudi so no. Listen to what I say and learn from it. Muntie we na munsua de mfrim. You govern many lands and are proud that so many people under your rule. Mudi nsase pi so na eye mo ani gese mudi nipa dodo no so no. But this authority has been given to you by the Lord Most High. Nanso tumi amowo ni nyina no osoro agya Nyankopon ne de ma mo. He will examine what you have done and what you plan to do. Obehwehwe de mo ye nyina mu ene de mo pese mo ye nyina. You so then you kings. Enti mo ahemfo. So then you kings. Enti mo ahemfo. You presidents. Mo mampanimfo. You chiefs. Mo ahemfo. You ministers. Mo ya soafo. You DCs. Mo ya ban akrachefo. You CEOs. Mo da nwuma no. Those who rule over Ghana. Mo hwe Ghana. Listen to what I say and learn from it. Muntie we na munsua de. You govern many lands and are proud that so many people are under your rule. Mudi nsase pi so na ye mo ani gese nipa dodo no a hye mo ase. But this authority has been given to you by the Lord Most High. Nanso tumu ya mukura no osoro agya Nyankopon ne de ma mo. He would examine what you have done and what you plan to do. Ne mo aye nyina no obehwehwe mu ne de ebo you rule on behalf of God and His kingdom. Or say, on sure Janyankopon, the name na mujina, na mudi to me at mudi no, and if you do not govern justly, na semuan fa atentene and a pepe yo any to me no. If you do not uphold the law, semuan mamrano anya juma. If you do not live according to God's will, na mo ni erade or sure Janyankopon ashade no swa. You will suffer sudden
listen, you will suffer sudden and terrible punishments. Osena ahuhiehia no eden ene asotwe ano eden ebeba mo so. If you do not do or live according to God's will, na se mo anye osoro agya Nyankopon na pede a, you will suffer sudden and terrible punishments. Ose ahokyere na ahuhiehia no eden ene asotwe ano eden ebeba mo so. And judgment is especially severe on those in power. Osena temu ano eden ma wo mo a wono mo ekura tumi. And judgment is especially severe on those in power. Osena temu no a ewo mo ekura tumi no so no ano eden. Common people may be merciful, forgiving for their wrongs. Na woso wono a oni tumi ana onipa bia keke no ono no ne bone fache no ya na eda ho pepepe ma no ana emu emrema no Nyankopon create me because ono oni tumi bia. But those in power will face severe judgment. Nanso wo mo ewo tumi no de wono matemu no ano ede. The Lord of all is not afraid of anyone. Ose onyame a oye nyame a ohwe baabia na so ye dodo no anyina nyame no onsuro bia. No matter how great that person is. Ose wonfa ho ne okase yo a wo ye. I repeat, the Lord of all is not afraid of anyone. Onfa ho ene okase a wo ye onsuro bia. Whether you are the president, se wo ye mampani, whether you are the DC, se wo ye DC, whether you are the chief, wo ye ohini, whether you are an ambassador, se wo ye ambassador, whether you are a manager, wo ye manager, whether you are a presenter, wo ye presenter, whether you are a pastor, wo ye sofu, the Lord is not afraid of you. Onyame nsuro ukra. He himself made everyone, Oso wono an wo ye nipa nyina, great and common alike. Wose wono na wo ye de wo ye kese ene de sebe oye kuma. And he provide for all equally. Na oma obia se de ese. But he will judge the conduct of rulers more strictly. Ose na wo mu a edi dodo no so no de. Wose wono mu atemu no obehye no pe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 . It is for you, mighty kings. Ose ntimu a moye ahemfo no. It is for you, mighty presidents. Entimu a moye amanpanimfo. It is for you, mighty ministers. Entimu a moye eye asoafo. It is for you, mighty DCs. Mo a moye aban akrachefo no. Ha. That I read these words. Entimu enti na matro sansemi. So that you may know how to act wisely and avoid mistakes. Na mo ahu kwan a mo befa so a mo beye mo noma e wo nyansam na mo agyae se mo befom kwan no. These are holy matters. We eye ahotesem. These are holy matters. We eye ahotesem. If you treat them in a holy manner, se mo de ahote agye a, you yourself will be considered holy. Mo nso yebemu se ahotefo. If you have learned this lesson, se mo asua we dia, you'll be able to defend yourself at the judgment. Mo betumi agina temu nani. So then, enti make my teaching your treasure and joy. Moma me nkyerɛkyerɛ enye mo agapade ene mo anigye. And you will be well instructed. Na obekyerɛkyerɛ mo sɛde se ne fata. This is Wisdom of Solomon chapter 6 from 1 to 11. We eye Solomon ni nyansasɛm a ɔka. This is the word of God. Etinsia kichemu baako ekosi eye ensia no so. Bra summarize it. Na fe yentoa so. Enti nana ne waka nyina kyerɛ sɛ aken ne mako. Ai ne Solomon nyansam mu no. Nyame nam ne so aka ne kyerɛ sɛ woyɛ ɔkandini a Nyame won hyehyɛ bi wo hɔ. Emfa tumi ni nsisi obi. Na mmom wo mu a ɛhye wase nyinaa no enya ne ɛsɛ ɔmo enya pepepe. Ohia ni bompa ya wo hwese Nyame bɛhwɛ no. Ne oni bi bompa ya wo hwese Nyame bɛhwɛ no. Na Nyame se enkono na wo firi soro edi ne tumi bɛba bɛhwɛ nipa no wɔ asase so no. Odi tumi no ama wo ɔkandini no. Sɛ ye sɛ nipa koro ni Nyankopɔn wɔ asase so. Nyame nam ne tumi mu nam wo so de aboa sɛ nipa koro no. Enti ensisi no na ɔse tumi no ɔde ama sɛ fadi sɛ nipa no so nsase no so ne ade nyina no ɔbɛba de wabɛgyina temu mu. Na ade baako ɔka ne ha ne sɛ wo na yɛ kandini wa temu no bɛyɛ dene akyɛn wo bi a ano bɛyɛ dene. Enti President Mahama wa temu dene. President Nana Jantuah. Watemu edene. President Kufuor. Watemu edene. President JJ Okofom. Watemu edene. President Atamils Okofom. Atemu edene. Kwame Nkrumah. Atemu edene. Liman. Natemu edene. Kufuor. Natemu edene. Abusuafo ni nyina. Atemu edene. Sanse ose de ode dodo ama no no. Ohwehwe dodo nso ayede afri no. Members of Parliament. Omatemu edene papa.
nipa be 40,000 80,000 no hwan dey go om constituency nyame de tumi ama no so won fan hwe om so no so om common fund ba no okudia so common fund ne ba o me supply no na wa anhwe om yie om hia nsu om hia hwan sika na ba ye mfa nkoye no odia nyame so no na temuo ni mu be ye dene achen om a wo hwe om so e wo constituency no nana eka bibi kire yen se tumi nyame de fam yen sa asem we kire se tumi nyame ene de fam yen na wahwe yen se de ne ye de se tumi no ode ama ye ne beye ono ene timi mankoa etimi beye adehye eti se wo na nka wo ni tumi no ma wo tumi ba benya tumi a ehia se wo hu se nyame ne de ama wo na wo kurakura mu kwa saa anwom no ye kurakura mu kwa eti wo kuram atemu da ho otwen o e ma ne nye te se ase tumi ni ya wo dia de open na obitimi kasa nana obitimi kasa do you know who I am do you know who I am I can change your destiny I can oh yeah why who are you do you know I'm the manager do you know I'm a CEO do you know I'm the president do you know I'm the minister hey me DC oh yeah why akwa bi time wo kan ebre bi atwam ai oh nya mi ko iko you know my ko iko ba oh ye ko iko because nyame na di tumi afem o enti omo ewo tumi no unim nyame ma ye tumi a ho oma ye tumi si ye de beboa wo ho a emre no wo yimu enso ye besre esu a yesu ya ye kan ya kwan nye esu a yesu ya ye ka binim se hospital na no doctor ye wo wuye nana catheterization a wanya wo di wuye wo komfoanochi yemfie yesi ehia se komfoanochi anya hwe yenya bi komfoanochi yenya bi Tamale Teaching Hospital yenya bi wo Central Regional Hospital na obinya akomayade ano adin a owu a enye plane sem ne yebehwehwe plane edi ni tu kwan akọ South Africa ne other countries akohwe no ba ebetumi enya mfidie ni bi wa ha ba de ye kampanifo abuo maso agum obi eye bibia kakra obinya edinti ba de kai ye se sebe mpredua se kwesi buru ni mfiri ba bi so obeboa yi se wo sebe obi obekotoa rope to agya anan na yese obi beboa mu agya anan edi ehu hia se yen ehu se tumi nyame de amaye no ye de beye ye hu yie edi nipa ehu o hospital nana ese etimi di sika ye twa wo health ye de boa no wo mu wuo no mu gya ni su omo ekwan ese ye ese omo fa so ekwan ne ye enti omo nya nkwanhie wuo no mu gya ni su and I agree with you that there are innocent blood esu and these are the cause of our woes now ese mpanifo mo mani eba omo ho so na omo hwe ne yetoto no ma ya esise no a eyarahosem yenyina ye twa jadwo de but ese sebe Solomon nyansa no ye de to ho na ye hunu se ede ne betumi de yetumi aye nyame ache ye bibia ejapade ode ache ye nso yetumi wama ye gold wama ye oil de ne nyame nye ye biem ode se tumi nyina no ma hye yensa man wodo bi anya bi but de ne ye de aboa ye ho asoman and it's a challenge it will be a bebu akunta de ba wo adodo no hye wonsa no obebibisa adodo no ye afiri wo it wo monhwe ne ye asempanimfo obenya tumi a tumi no nyame de afem ne ho atemuo ano ade nyame mfo mo kransie ye and all others o mahwe mo nkwa enura nipa ewu ye edwo so kwa mu nyasem ketwa that is just to add up o mo ewu dada no nyasem ketwa were nsem a Nana Jantuah ewo Erika Omane Boamah ene mutere Mohammed ya mamudam refedue nyame mfa mo kra ensie ye Chira adwema me ewo comment section aha Penyah Block Media.